Dr. Gilbert Mateka mukuru w'ebyamagara omuri Kabale nagira ngu kwihebero bikuru bitandika bakatandika kutunga abantu abaine obumanyiso burukweshaniriza n'obw'endwara ya COVID-19. Abantu 20 abahererukire kukeberwa, 20 bashangirwe barwire kandi 2 ahari aba bafire. Kurugatwara rw'omubiro bikuru bya Christmas n'ekibanza tukatandika kureba abantu bakwije marwaro gito mu district bino bonero bukushano bwa COVID-19 kandi bakeberwa bamwe bashanga bine COVID-19 ukwezi okurikwa ukwezi kwenda mu kwezi kubanza hakira abantu kama 20 mu marwaro gito go mu district. Dr. Mateka nashaba batura okureka kutekateka ngo endwara egekahwaho kureka bagumize mu bagerinzire. Itoka district already to respondingire abashabo bitu twabamanyisize kugira ngo bateho bujyo kurango abantu bakuja marwariro babacebera bari kweceka agakoko ka COVID-19 kugira ngo bashanga akine bamuhereze icari kwetenga tukuja ngo baza kutakitana kabiri byakarero kudarunachi ingaha konka n'ikikugura kugira ngo tiwatiriza abandi. Omukwezi kwa 11 omwaka 2023 obuchwe kanshanju na 2 harigana omunsi yona bakagambwa kubatunjereho dozi y'ombazi ogwo kuserika COVID-19. Gasha kwa Job namanya omuri Kabale.